Za lopove važi da su veoma inteligentni, zato i neretko uspevaju da pobegnu policiji, ali uvek postoji izuzetak koji čini pravilo. Evo i 5 činjenica o ovom verovatno najglupljem lopovu na našoj planeti. Izuzetkom koji čini pravilo može da se pohvali zemlja Smaragda, Republika Irska. Naime, irska policija je poručila najglupljem lopovu da prestane sa svojim kriminalnim aktivnostima, jer policija neće zaovek moći da ga izvlači iz nemogućih situacija i da mu spašava život. Naime, lopov u 30. godinama već je 3 put uhvaćen nakon pljačke, a svaki put je bio sve bliži tome da ostane bez glave. Prvi put se pljačkajući porodičnu kuću potpuno zaglavio u dimnjaku iz koga je spašen pravovremenom policijskom intervencijom. Drugi put, opet pljačka, ovoga puta banke, i zarobio ga je sigurnosni sistem, a policija ga je pronašla kako visi sa plafona zakačen za jednu nogu. Ovog vikenda ga je policija smestila u zatvorsku bolnicu jer nakon pljačke kladionice nije gledao kako prelazi ulicu, pa ga je pregazio kamion. Život mu nije u opasnosti, ali ga je policija zamolila da napokon krene na pravi put. Okani se, ćorava posla pre nego što se ubiješ, navodi Irish Sun, reči policijskog službenika. A vama ako se svidio ovaj video, pa i ako nije, kliknite na subscribe i podržite naš kanal, a mi ćemo se truditi da za vas pripremamo najinteresantnije moguće videe i naravno vesti širom sveta. Okružen mladim, zgodnim lepoticama, on samouvereno propoveda protiv Jevreja, Darvina, ateista, komunista i Kurda. Usudio se čak javno da kritikuje Redžepa Erdogana. Evo i 5 misterioznih podataka o Adnanu Oktaru i njegovoj sekti ISIL. Jedan od načina na koji turski predsednik Redžep Erdogan gradi svoju autokratsku vlast u Turskoj je i kroz bliske veze sa harizmatičnim verskim vođama. Jedan od njih je godinama bio i Adnan Oktar, ekscentrični i uticajni televizijski pripovedač, vođa jednog od najozloglašenijih kultova u Turskoj i pravi verski fanatik, okružen svojim seksualnim sledbenicima. Odnedavno Oktar, međutim, na sopstvenoj televiziji A9 TV tvrdi da je predsjednički režim koji je Erdogan pokušao da uvede u Turskoj zemlji neće doneti ništa dobro. Od prvog trenutka kada je to rekao, i Oktar se našao u nemilosti turskog izrazito konzervativnog predsjednika koji veoma teško trpi opoziciju, pogotovo one koji su mu nekada bili prijatelji. Niko ne zna kada i zašto im se mišljenja razilaze. Danas Oktar živi u super luksuznoj i trospratnoj vili na jednom od najlepših mesta na Bosforu. Na ogromnom imanju okružio se mrkim mišićevim bodyguardovima. Uvek je u društvu dela od svojih 300 najbližih sledbenika koje naziva svojom pratnjom. Većinom je reč o mladim zgodnim devojkama koje on naziva mačkicama. Uvek odevene po posljednjoj modi, savršeno našminkane, one su prototip savršene muslimanke. Što se njega tiče, žene postoje zato da budu lepe i da budu voljene. Mada već godinama protiv njega se vodi sudski postupak da mu devojke služe osim za sopstvenu zabavu i za to da snimaju njihove seksualne odnose s bogatašima ili političarima koje potom pomoću toga ocenjuje. Svi momci i devojke koje vrbuje su vrlo obrazovani iz bogatih porodica i sve što treba da rade je da ćute i rade ono što im se kaže. A on kaže da će to sledeći Mesija govoriti turski, čime verovatno misli na sebe, mada to nikada izričito nije rekao. Govori to da su Kurdi totalno zlo i pretnje islamu, čime se on smatra pripadnikom, ali veoma ekstremnim pripadnikom. Pre dosta godina je napisao i knjigu kojom je dokazivao da je holokaust izmišljotina. Danas tvrdi da je izmišljotina da je on napisao tu knjigu. Kada je obradio tu temu, pokušao je da obori Darwinovu teoriju evolucije i hrišćanstvo. I dalje pokušava. Sa ateistima se obračunava tako žestoko da je sudskim putem isposlovao zabranu stranice Richarda Dawkinsa u Turskoj. Čak i blogersku platformu WordPress je ukinuo. Kao što ste verovatno već primetili, Oktar obožava sudske sporove. U posljednjih 10 godina pokrenuo je čak 5000 tužbi protiv onih za koje smatra da su pričali ili pisali loše o njemu. Navodno je dobio 90% takvih sporova. Dobar deo njih odnosi se na porodice devojaka i mladića koji ga okružuju, jer on im ni slučajno nije ispravo mozak. Oktar iza sebe ima jednu zatvorsku kaznu. Sve se to dogodilo sada već davne 86. kada ga je vlast osudila na 19 meseci zatvora zbog tvrdog političkog islamizma. Zamislite koliko u Turskoj morate da budete ekstremni da biste bili osuđeni na zatvorsku kaznu zbog vere.
U zatvoru do duše nije proveo ni dan, već je uspeo da se nagodi da ode na neku vrstu psihijatrijskog kućnog lečenja. Oktor je posle toga tvrdio da on tada nije bio pacijent, nego politički zatvorenik. Njegove propovedi pune su žestokih pretnji ateistima, darvinistima, kurdima, jevrejima i generalno nevernicima. Poslednja mu je tvrdnja da su užasni teroristički napad na istanbulski aerodrom isplanirali Britanci, a da su ga sproveli Kurdi. I pritom je svakog dana sve bogatiji i uticajniji, toliko da se osudio da uđe u sukob i sa samim Erdoganom. Kako će se sve ovo završiti, ostaje nam da vidimo. Svaki čovek posjeduje u proseku 10.000 stvari, ali ne i Cedric Waldburger. Švajcarski preduzetnik je pre nekoliko godina počeo da vodi evidenciju predmeta u sopstvenom vlasništvu i došao do broja 600. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovoj neverovatnoj osobi. Stvari koje ne koristi strpao je u kesu. One koje mu nisu zatrebale ni posle 90 dana je bacio. Sada ima ukupno 64 stvari. Ne posjedujem ništa što ima emocionalnu vrednost, kaže 31-godišnjak. Waldburger se bavi informacionim tehnologijama i stalno je u pokretu. Avionom putuje 120 dana u godini. Prošle godine se odjavio iz stana. Odricanje od materijalnih stvari vidi kao sredstvo za postizanje cilja. Tako mogu da se usredsredim na ono što je stvarno bitno, na vezu i na rad, kaže on. Cedric trenutno radi na osnivanju čitavog niza start-up kompanija, među kojima je i blockchain startup Dfinity. Osim toga je suosnivač preduzeća u Cirihu, Njujorku, Parizu, Hong Kongu, Londonu i u Berlinu. Kaže da je počeo da programira iz ljubavi. Sa 6 godina se zaljubio u školsku drugaricu, ali nije smeo da joj se direktno obrati. Zbog toga je na brzinu programirao aplikaciju Da li me voliš, bez reči je uručio disketu kako bi program sam otkrio da li mu je ljubav uzvraćena. Ako se još uvek niste subscribe-ovali na ovaj kanal, mislim da je sada pravo vreme, kliknite na subscribe i podržite nas, a mi ćemo se truditi da za vas pripremamo uvek zanimljive i interesantne klipove. Čuveni nemački pilot Manfred von Richthofen, poznati kao Crveni baron, jedna je od najfascinantnijih ličnosti Prvog svetskog rata. Evo i 5 činjenica koje možda niste znali o Crvenom baronu. Vojni trening je počeo sa 11 godina. Sa braćom i sestrama je lovio divlje životinje. Richthofen je prvo bio član nemačke konjice, a u vazdušne snage se preselio 1915. Postaže tako jedan od prvih ratnih pilota ikada. Vrlo brzo se nametnuo kao fantastičan letač i borac i postaje vođa divizije samo 2 godine kasnije. Već 1917. smatran je za nacionalnog heroja u Nemačkoj, a imao i veliko poštovanje čak među svojim neprijateljima. Njegov specijalitet je bio da napadne neprijatelja sa visine, pri čemu imao zaštitu u sunčevim zracima. Treningom iz konjice imao je veoma preciznu ruku. Ako želite vidite delove njegovog aviona, morat ćete u Kanadu i u London. Motor njegovog čuvenog crvenog aviona, zbog kojeg je i dobio nadimak, je u engleskoj prestonici, dok su drugi manji delovi u Kanadi u jednom vojnom institutu. Samo jednog meseca, aprila 1917. oborio je 22 britanska aviona, a samo jednog dana oborio je 4 britanska aviona. Ukupno je oborio 73 do 80 protivničkih aviona. Pilot Ralph Roy Brown se hvalio da je oborio Crvenog barona, ali istina o njegovoj smrti je malo drugačija. Richthofen je poginuo 21. aprila 1918. Kasnije istraživanja su pokazala da je njegova smrt zapravo puki slučaj. Pogođen je protivavijonskom paljbom sa zemlje tačno u motor i nije mu bilo spasa. Dok je bio na kratkom odsustvu, stigao je da napiše i kratku autobiografiju Der Rote Kempel Flieger. Francuskinja Tipi Benjamin Okanti Degre rođena je 1990. godine, a detinjstvo je provela u Južnoj Africi i to sa životinjama. Evo i 5 misterioznih podataka o ovoj mladoj dami.
okružena majmunima i lavovima, neodoljiva mala Tipi je lovila s pripadnicima namimbijskih planena, dok su njeni vršnjaci igrali žmurke i šugi. Dok je rasla, ona je gradila snažnu vezu s prirodom, a svet divlje Afrike prihvatio je kao svoju. Igrala se sa zmijama, jahala nojeve, ljuljala se na suli afričkog slona i mazila geparda. Naravno, igrala se i sa lavovima. Kako ističe i danas, nakon što više nije deo afričke prirode, ona osjeća posebnu vezu sa životinjama, a svoje iskustva opisala je u knjizi Tipi, moja knjiga o Africi. U ovom videu svakako možete i videti neke njene fotografije i kako je sve to izgledalo u susretu sa divljim životinjama. Da li je ovde sve potpuno normalno ili eventualno nije, procenite sami. Jedan poštar u Tenesiju koji ima čak 87 godina, otac čak 1300 dece, a to je potvrđeno DNK analizom. On navodi da se zbog toga ne stidi, da je često dok je bio u najboljim godinama pretvarao se da je Johnny Cash. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom bizarnom fenomenu. Nemam čega da se stidim. 60. su bile dobre godine i tada sam često imitirao Johnnya Casha, a to se damama veoma dopadalo. Neke su stvarno i mislili da sam Johnny Cash, on je objasnio. Ovim slučajem i to punih 15 godina bavio se privatni detektiv Sid Roy, a kaže da nije mogao da zamisli da će se jednim slučajem baviti duže od jedne decenije. Tada sam počeo da otkrivam ovu misteriju i ova istraga mi je bila lična misija. Na ovom slučaju sam radio kad god sam imao vremena. Jednostavno, trebalo mi je toliko vremena da čujem sve ispovesti, rekao ovaj detektiv. U otkrivanju ovog slučaja, kaže, veoma mu je pomoglo to što je sa DNK testiranja i sam ovaj proces je u stvari postao vrlo pristupačan i lak, te da bi u narednom periodu moglo da se ispostavi da je ovaj dekica otac još nekoliko dece. Provao sam 15 godina na ovom slučaju, mislim da je to dovoljno od mene, priznao je ovaj detektiv. Da li ovde sve baš potpuno normalno ili možda ipak nije, procenite sami. Ljudi, ako se još uvek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada. Francuski Spiderman Alain Robert uspeo da se popne na 46-spratnu kulu u poslovnoj četvrti Londona. Evo i 5 činjenica koje možda niste znali o ovom neverovatnom poduhvatu. Robertu je trebalo oko sat vremena da se popne na kulu Heron, visoku 230 metara, bez opreme, kao što je njegov običaj. Publika i policija posmatrali su njegov poduhvat koji je izveo u četvrtak, a policija je oko mesta formirala bezbednosni kordon. To je nešto što volim da radim. Posvetio sam skoro ceo svoj život penjenju na planine uz stene, ali uvek odnosno bez bezbednosne opreme, rekao je Robert maloj grupi novinara u susednom hotelu neposredno pre nego što je krenuo da se penje na kulu. Robert se do sada popeo na više od 100 zgrada, zbog čega je Guinnessovoj knjizi rekorda postavio svoje ime. On se popeo između ostalog na Burj Khalifu, najviši toranj na svetu, visok 828 metara u Dubaju, na Eiffelovu kulu i na kule blizankinje Petronas u Kuala Lumpuru. Rekao je da, kao i svaki put, da je bio jako nervozan pre penjenja, ali čim počne uspon, sve ide dobro, jer se potpuno koncentriše. Publika se okupila ispred zdanja tokom njegovog penjenja, a policija je stigla nekoliko minuta kasnije. Robert je na vrhu napravio znak rukama i nestao, i zatim je bio uhapšen. On je to očekivao jer, kako kaže, uvek ga uhapse. Po njegovim rečima, bilo je u redu 95. godine, ali posle 11. septembra 2001. i terorističkih napada u Americi postalo je ipak malo komplikovanije. Ljudi, ako se još uvek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.
Ruskinja koja tvrdi da je najstarija žena na svetu ne veseli za svom nadolazećem 129. rođendanu, jer kako kaže svaki dan života je za nju je kazna. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom bizarnom fenomenu. Čečenka Koku Istambulova kaže da u svom dugom životu nije doživala ni jedan sretan dan i da nema pojma kako je uspelo da poživi ovako dugo. Ne voli meso, ali zato uživa u fermentisanim mlečnim proizvodima i veruje da je ovako dug život jednostavno Božja volja. Na njenim dokumentima pod datumom rođenja upisan je 1. jun 1889. godine. Ako je to tačno, Istambulova imala 27 godina u vreme Ruske revolucije kojom je svrgnut car Nikolaj II, 55 godina kada se završio Drugi svetski rat, a 102 godine kada se srušio Sovjetski savez. Vidim ljude koji se bave sportom i paze šta jedu kako bi poživjeli ovako dugo, ali ja ništa od toga nisam radila i ne znam kako sam ovoliko živjela. Ali život mi nije bio srećan. Uvijek sam naporno radila, obrađivala zemlju. Umorna sam. Dug život za mene nije Božji dar, već kazna, kaže ova starica. Istambulova još prilično razgovetno govori, kreće se i hrani, ali vid je pomalo napušta. Tokom života izgubila je nekoliko dece, uključujući i sina koji je umrao kad mu je bilo 6 godina. Jedina preživala ćerka Tamara umrla je pre 5 godina kada su joj bile 104. Preživala sam Ruski građanski rat i dolazak boljševika, Drugi svetski rat i naciste koji su nas proterivali u Kazahstan i Sibir zbog optužbi za saradnju sa Staljinom. Sećam se kako su u tenkovima prolazili pored naše kuće. To je bilo strašno. Najgore nam je bilo u Kazahstanu jer su nas tamo mrzeli. Svaki dan sam sanjala o povratku kući, ali rad u vrtu mi je pomogao da ne mislim toliko na to. Seća se i razdoblja pod strogim islamskim pravilima koja su nalagala vrlo čudno odevanje. Baka me tukla ako bi primetila da nisam maramu dobro zamotala i da mi se vidi komad vrata. Ali kada su došli Sovjeti, žene su počele malo ležernije da se oblače. Službene vlasti kažu kako su dokumenti Koku Istambulove izgubljeni tokom rusko-čečanskog sukoba, a datum rođenja u nove dokumente upisan naknadno. Penzioni fond kaže kako u Rusiji trenutno živi 37 osoba starijih od 110 godina, ali je to teško proveriti jer nema poznanih pisanih dokumenata. Većina tih ljudi živi u Čečeniji, koja je inače poznata po dugovečnosti svojih stanovnika, zbog čega još uvek nije potpuno jasno. Ljudi, ako se još uvek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada. Čudan naslov, zar ne? Ipak i tako nešto postoji na ovom svetu. Kralj Togbe Ngorfija Kosi Bansah svojim narodom, jednim plemenom u Gani, vlada na jedan krajnje neobičan način, na daljinu, i to preko Skype-a i uz pomoć telefona, putem mailova. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom nesvakidašnjem fenomenu. Ovaj kralj na daljinu upravlja područjem u jugoistočnom delu zemlje u kojem živi preko 200.000 ljudi. U regionu Volta ima 25 različitih distrikta, a Togbe vlada u distriktu po imenu Hohoe. Togbe je neplanirano postao kralj jer su njegovi otac i brat levoruki, što se u Gani smatra nečistim. Digitalni kralj na daljinu Togbe Kosi Bansah ima 66 godina, rođen je u Gani, a trenutno živi u Nemačkoj sa svojom suprugom Gabrielom Bensah. On nekoliko puta godišnje poseti pleme kojim vlada, a pored toga svake noći određen broj sati provede na Skype-u gde diskutuje o plemenskoj politici sa svojim saradnicima. Kralj Togbe je odgovoran za jedan distrikt u Gani u kome živi preko 200.000 ljudi. Deda kralja Togbea, kog je on nasledio, umro je 1987. godine. Otac i brat ovog neobičnog kralja preskočeni su i to zato što su obojica levoruki, što se u ovoj zemlji smatra nečistim. Ceremonija krunisanja obavljena je pre 22 godine, ali njegov životni stil se od tada ni malo nije promenio. On je ostao u Nemačkoj u regiji Rheinland-Pfalz gde živi sa svojom suprugom, inače Nemicom. Togbe se u Nemačkoj bavi muzikom, a učestvuje u humanitarnim projektima. Neobičan vladar se u Nemačku zaljubio još 1970. godine kada je u ovoj zemlji studirao mehaniku. Togbe je veoma popularan u svojoj lokalnoj zajednici. On je zabavljač i muzičar i učestvuje u humanitarnim projektima. Pokrenuo je i humanitarni fond za pomoć narodu svoje zemlje.
Kralj Togbe Kosi Bansak nasledio je upravljanje jednom oblašću u regiji Volta. Volta je inače jedan od 10 administrativnih jedinica na koje je podeljena Gana i nalazi se na jugoistoku zemlje. Čak ni kralj nije pošteđen pljačke, tako je Togbe nedavno bio žrtva. Lopovi su mu ukrali skoro sva kraljevska obeležja, 4 krune, kao i zlatne stolice iz njegovog doma u Ludwigshafenu. Ukradeni predmeti ne mogu se zameniti jer su stari nekoliko stotina godina. Njihova vrednost procenjena je na oko 20.000 eura. Ako se još uvek niste subscribe-ovali na ovaj kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada. Otac Carlo Crespi je bio sveštenik iz okoline Milana, koji se bavio dobrotvornim radom i širenjem vere u Ekvadoru u gradu Cuenca sredinom 20. veka. Toliko je bio dobar i darežljiv da su mu meštani vraćali tako što bi mu davali predmete od zlata, srebra i ostale istorijske predmete koje su posjedovali. On nikada nije odbijao poklon, a često bi meštane nagrađivao novcem za dobijeni artefakt. Napravio kolekciju od nekoliko hiljada predmeta, evo i 5 fascinantnih činjenica u kolekciji oca Crespija. Šta je sve imao? Ono što je sigurno je da je imao mnogi predmete od zlata, bakra i srebra sa čudnim crtežima i natpisima, jer postoje snimci i fotografije, ali daleko od toga da se tu priča završava. Imao je navodno ostatke vanzemaljskih lobanja, komade metala sa natpisima koji bi povezali drevne civilizacije, Sumeri, Egipta i Južne Amerike, kao i dokaze da su nas posećivali i stvorili vanzemaljci. Šta se desilo u njegovoj kolekciji? Dobar deo kolekcije oca Crespija izgoreo je u sumnjivom požaru 1962. Ostatak koji je uspeo da spase otkupila je Centralna banka Ekvadora i nikada više nije nađena. Postoje teorije da je Vatikan zaplenio sve te artefakte jer bi nanelo veliku štetu ako bi se otkrila prava istorija čovečanstva. Bio je veoma dobar arheolog. Otac Crespi je bio i tekako kompetentan da prouči i definiše predmete koje je dobio, tako da je mnoge i odbacio kao očigledne falsifikate, ali opet ostalo mu je nekoliko hiljada. Zlato bogova, jedan od najpoznatijih alternativnih historičara i pristalica teorije o drevnim vanzemaljcima, Erich von Däniken, je izuzetno bio zainteresovan za Crespijevu kolekciju. On je pričao sa ocem i tvrdio da je to zlato bogova, odnosno vanzemaljci koji su posetili našu zemlju pre mnogo hiljada godina i kada je postojala civilizacija mnogo razvijanija od naše. Tajos pećine. Indijanci uglavnom nisu govorili o ocu Crespiju, odakle im predmeti koji su mu davali, ali nekako je uspeo da ih natera da mu kažu da su uglavnom iz pećina po imenu Tajos i da tamo ima neverovatno mnogo zlata i cela metalna biblioteka. To je naravno nateralo bezbroj ekspedicija u Tajos pećine. Veoma su nepristupačne i svaka ekspedicija je teška, a jedino što je do sada otkriveno je da zaista postoji beskrajna mreža podvodnih tunela u kojoj bi moglo da se nalazi takvo blago, ali niko još nije uspeo da se probije dotle. Ne bih to nazvala zavisnošću. To je samo nešto što mi se sviđa i ne mogu da pomognem sebi ako ne volim ništa drugo, kaže Jackie, 77 godina ima ova dama, inače majka 4 dece i domaćica koja umesto vode pije Pepsi, verovali ili ne. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovoj nesvakidašnjoj baki. Ne želim ništa drugo i ne bih popila vodu ni da mi život zavisi od toga. Ne pijem ni čaj ni kafu, priča baka Jackie Page, koja je jednostavno luda za Pepsijem. Ona već 64 godine, verovali ili ne, od kako ga je prvi put probala, davne 1954. ne pijem ništa drugo i kaže kako je uvek bila mršava, bez obzira što je kroz godine u sebe unela ekvivalent 3 miliona kockica šećera. Ne bih to nazvala zavisnošću, to je samo nešto što mi se sviđa i ne volim ništa drugo, kaže jednostavno Jackie, majka 4 dece i domaćica. Osim što isključivo pije samo Pepsi, Jackie je izbirljiva i oko ambalaže. Naime, ona ga neće popiti iz flaše, već samo iz limenke. Njena ljubav prema tom gaziranom piću rezultirala je skupljenih otprilike 93.000 limenki soka kroz godine, navodi i britanski Mirror. Sve je počelo kada je bila u svojim tinejdžerskim godinama. Ne volim ni vodu ni mleko. Moja mama je stalno govorila,
pa moraš nešto da popiješ i uglavnom bi mi dala limunadu ili sok od višnje, kaže Jackie. No, kad nije okusila Pepsi, nije htela ni da pije, u stvari ništa drugo. Sokove koje je majka davala popila bi bez uživanja, tako ona sama kaže. Otkrila je kako je jedini put kada ga nije pila bio kada je rađala svoju decu. Ali kasnije kada je išla u bolnicu na neke operacije, medicinske sestre su je čak stavljale limenke Pepsija u kuhinjski frižider, a deca bi joj nosila zalihe kako ne bi dehidriralo. Da li je ovo sve baš normalno i prirodno? Procenite sami. A ako vam se svidao ovaj video, pa i ako nije, kliknite na subscribe i podržite naš kanal, a mi ćemo se truditi da zaista budemo sve bolji i bolji. Dmitrij Agarkov prevario je vodeću rusku online banku i to na bankarski način. Sam je izmenio ugovorne odredbe, a u banci su samo robotski lupili pečat. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom nesvakidašnjem fenomenu. Na njegovu adresu je 2008. godine stigla ponuda vodeće ruske online banke Tinkoff Credit Systems za novu kreditnu karticu. Uslovi mu i nisu bili nešto privlačni, pa je na priloženom ugovoru prepravio sve što mu nije odgovaralo i svoju verziju vratio u banku. Kako javlja ruska državna televizija RT, Dmitrij je pri prepravljanju ugovora sebi dao oduška. Kamatu je smanjio na nulu, precrtao je sve bankarske naknade, a osigurao se i za slučaj da banka jednostavno pokuša da promeni ugovorene odredbe. Naveo je da mu banka za svaku promenu mora platiti 3 miliona rubalja ili 91.000 američkih dolara, a za jednostrano otkazivanje ugovora 6 miliona rubalja ili 182.000 dolara. Za divno čudo, prepravljeni ugovor koji je poslao banci vratio mu se pečatiran i potpisan, a u istom paketu stigla i kreditna kartica. Njegov advokat Dmitrij Mihaljević kaže da se prema ugovoru banka obavezala da mu pozajmi koliko god novca da poželi. Da je poželeo da kupi ostrvo negde u Maleziji, banka bi morala da mu da novac za to, dodaje Mihaljević. Ipak, prošle su 2 godine, a iako Agrakov za to vreme nije ni pomišljao o šopingu u Maleziji, banka je poželela da ga se reši 2010. Jednostrano je otkazala ugovor, a 2012 ga i tužila zbog 45.000 neplaćenih rubalja za naknade i kamate, iako ih u ugovoru zapravo nije bilo. Sud je poštovao sitna slova u ugovoru i stao na Dmitrijevu stranu, proglasivši prepravljeni ugovor potpuno valjanim, a banka je morala da prizna da je pogrešila. Advokat ironično kaže da su na sudu kazali ono što obično govore njihovi klijenti. Ugovor nismo ni pročitali. Agarkov je na kraju pokrenuo protiv tužbu i sada od banke zbog jednostranog raskida i nepoštovanja ugovora ukupno potražuje 30 miliona rubalja ili 909.000 dolara. Direktor banke, u kojoj očigledno ne da čitaju ugovore, Oleg Tinkov na svom Twitter profilu je najavio žestoku borbu. Naši advokati smatraju da neće dobiti novac, nego 4 godine zatvora zbog prevare. Kod nas je sve jasno i transparentno. Još uvijek se niste subscribe-ovali na ovaj kanal, ne znam šta čekate, kliknite i podržite nas, a mi ćemo se naravno truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa kao i do sada. Poznata gimnastičarka, 43-godišnja Oksana Čusovitina, rekla je da se nada da će uspeti da se kvalifikuje za svoje 8. olimpijske igre 2020. u Tokiju. A evo i 5 interesantnih činjenica o ovoj neuništivoj sportistkinji. Čusovitina je, predstavljajući Sovjetski savez, Uzbekistan i Nemačku, osvojila zlatnu i srebrnu olimpijsku medalju, dok je na 15 svetskih prvenstava osvojila 7 odličja, međutim želi da nastavi da se takmiči. Olimpijske igre u Tokiju počeće mesec dana posle njenog 45. rođendana. Njeno prisustvo na velikoj sceni pomaže da se usmeri pažnja, ali i novac sportskim programima Uzbekistana. Ona je rekla da se ovim ne bavi kako bi njena zemlja dospela u centar pažnje, već je stvar mnogo jednostavnija. Ja to radim zato što želim, to radim zbog sebe, navela je Čusovitina. Ona 6 dana u nedelji trenira po 2,5 sata. Mnogo volim gimnastiku i zbog toga sve ovo radim. Zabavljam se, dodala je ona.
Čusovitina je u kvalifikacijama na svetskom prvenstvu u Dohi bila među najboljima u preskoku i mogla bi da se takmiči u finalu. Ona poslednju deceniju priča o povlačenju, ali o tome ništa ne pita njen sin Ališer, koji će u novembru napuniti 19 godina. On je uvek zabrinut za mene, ali zna koliko volim gimnastiku, pa nikada neće reći da ostanem kod kuće. On me podržava, dodala je Čusovitina. Pohvalila je višestruku olimpijsku šampionku, 21-godišnju Amerikanku Simone Biles. Ona je fenomen koji se rađa jednom u 100 godina, navela je Čusovitina. U pećini, u nepristupačnom delu kineske provincije Guizhou, do koje nema ni puta, živi cela jedna zajednica. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom bizarnom fenomenu. Selo Zhongdong nalazi se na 1800 metara nadmorske visine, a do njega se stiže jedino planinarenjem, što njegovim stanovnicima prilično otežava nabavku osnovnih potrepština. U pećini se čak nalazila i škola, ali su je vlasti zatvorile 2008. pod obrazloženjem Kina nije zemlja pećinskih ljudi. Tako da su deca svaki dan morale da pešače po 2 časa do najbliže škole. Inače, školu u pećini je pohađalo 186 učenika, a u okviru nje se nalazio čak i teren za košarku. Zajedno s meštanima, koje nazivaju poslednjim živim pećinskim ljudima, ovde žive i njihove domaće životinje, kao što su krave, kokoši i kućni ljubimci. Selo je živelo u potpunoj izolaciji bez informacija iz spoljašnjeg sveta, budući da nisu imali ni televizijski signal. Međutim, nakon što je u medijima izašla priča o njihovoj zajednici, sve više turista zainteresovalo se da posećuje ovu zajednicu. S vremenom su stanovnici dobili put, a učenici su premešteni u internat. Svoje porodice posećuju vikendom i praznicima. Jedan deo ljudi se odselio nezadovoljan prevelikom pažnjom koju su odjednom dobili, ali u pećini i dalje živi oko 100 ljudi. Valerija je poznata širom sveta kao ljudska barbika. Ova Ukrajinka je sve podredila tome da izgleda kao čuvena lutka. Evo i 5 činjenica koje niste znali o ovom bizarnom fenomenu. Ova Ukrajinka imala mnogo plastičnih operacija koje su je pretvorile u ljudsku barbiku. Sav svoj novac, koji se procenjuje na desetine hiljada evra, i sve svoje vreme uložila je u to da bi izgledala kao čuvena lutka. Čak i nakon operacija njena dnevna rutina šminkanja je postala vrlo zahtevna i treba joj dosta vremena za to. Većina operacija je urađena na njenom telu i licu. Trebalo joj je 5 godina da završi transformaciju. Ona je uložila mnogo truda u svoje Instagram slike. Godinama i posećuje teretanu da bi održala savršenu liniju, ali svakog čuda 3 dana dosta, pa je u skorije vreme počeo da postavlja više slika bez šminke. Počelo je da je smeta i to što je ljudi znaju samo kao ljudsku barbiku, a ne njenu pravu ličnost, zbog čega je rešila da promeni sliku o sebi. Odlučila je da odbaci taj nadimak i bude samo Valerija. Takođe, odbacila i sve tvrdnje da su neke njene fotografije photoshopirane i rekla je da će se pojaviti gde god poželi da je svi vide uživo. Da li ovde sve prirodno i normalno ili možda nije? Procenite sami.